дар асоси сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо дастгири раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳамеша кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки соҳаи маорифи пойтахтро ба яке аз соҳаҳои пешрафтаи ҷумҳурӣ табдил диҳад, сатҳу сифати таҳсилро дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар ва савияи дониши хонандагони муассилинро баланд бардорад. Дар доираи эълони 20 солаи омӯзиши рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ки дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 пешниҳод шудааст ва эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, Абдусалом Назаров, омӯзгори фанни физика ва астрономияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансурро бетараф нагузошт. Вай дар соли 2022 ихтироъоти худро дар соҳаи энергетика ҳамроҳ бо шогирдонаш татбиқ кард. дар замони ҳозира бе илмҳои дақиқ ҳаёт чандон зебо нест ва пеш намерад, чунки саноаткунонии мамлакат ва бо суръат ҳаракат кардани илмҳои дақиқ бо суръатҳои кайҳонӣ дар рушд ҳастанд. аз ҷумла мо низ ҳамроҳи хонандагони худ бетараф наистода ба ихтироот ва кашфиётҳо даст мезанем. خب یک از شاگردان ما موسی سیف‌الدین که همراه ما بسیار کارهای خوب را انجام داده است، یک اختراعات کردیم که از اسباب همین تجربه های نیکولا تسلا استفاده نموده ما نیز جریان های میدان های الکتریکی را حاصل نمودیم که این اسباب ساخته ما را ببینید در از غلطک سیمپیچ که با در اطرافش غلطک دیگر که از میگیم که میدان مغناطیسی را الکترومغناطیسی را با وجود میارد که حتی ما را میتوانیم در آینده با واسطه دست از دوری توسط بگوییم که مسافه، یعنی که مسافه میتوانیم که فرزون کنیم، چون که میبینیم در اینجا لامپوچک‌های ما فقط از یک طرف وصل کرده شده، از طرف دیگر وصل کرده نشده است، یعنی که پس معلوم میشود که در اینجا یک میدان مغناطیسی حاصل شده است که توسط این ما میتوانیم در آینده این اسباب‌ها را در روزهای هر روزه خودمون استفاده بریم. Абдусалом Назаров, омӯзгори фанни физика ва астрономияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур тӯли 6 сол мешавад, ки дар узмунҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона намуда, то ба имрӯз якчанд навоварӣ ва кашфиёти худро ба амал баровардааст. Номбурда ахиран дар узмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат иштироки фаъолона варзида, танҳо тавассути илму дониш, ҳунару маҳорати волои хешро нишон дода, ба гирифтани ҷойҳои муҳиму муносиб ва ифтихорӣ ноил гардидааст. таи 6 сол аст ки шогирдони ман то сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёр ишғол мекунанд. ҳар сол мо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 2 нафар шогирди худро баровардем ки яке аз онҳо соҳиби медали тилло шудаанд бо номи Наимов Сайриддин. ин сол бошад бо заҳматҳои зиёде кашидем 3 нафар хонандаи худро то ба сатҳи ҷумҳуриявӣ бурда расондем ки соҳиби дипломҳои фахрӣ ва медали тиллои нуқра гаштаанд. ҳаракат мекунем ки дар ин солҳо боз ҳам сатҳи сифати дониш хонандагонро баланд бардошта ба самти ихтирооту кашфиётҳо барем ки боз дар пеш саноаткунонии мамлакат аст ки солҳои 2022-2026 солҳои босуръат саноаткунонии мамлакат аст. дар меҳвари сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф ва илм аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб меёбад. агар ба таърихи инкишофи илм назар афканем, мебинем ки донишмандони тоҷик тӯли асрҳо ба кашфиёту дастовардҳои илмияшон оламиёнро дар ҳайрат гузоштанд. Закариёи Розӣ дар таърихи башарият чун кимиёдон шинохта шудаасту Абуалӣ ибни Сино пизишки тавоно, риёзидону физикдон. дар радифи ин донишмандон Абдусалом Назаров, омӯзгори фанни физика ва астрономияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур мехоҳад бо кору пайкори худ аз рӯи илмҳои физика ва астрономия номи хешро дар таърих навишта намояд. اختراعات ما بیشتر در زواد و فابریکا کار میاد که در اونجا شاید سایه دستی آدمان هم دستگاه‌هایی که با تبدیل استان‌های کاری هستند که بسیار خطرناک است. وقتی که ما از اینها استفاده میبریم در اونجا میتواند که سایه دستی آدم اومد با طور اتوماتیک بیان که از فعالیت همون دستگاه ماند تا اینکه یک زیانی به دست انسان یا که به موضوع بدن دیگر انسان نیارد. اینها البته در آینده باز خوبتر و بهتر ما اینا رو آماده ساخته میتوانیم.
пажӯҳишгар тадқиқотчӣ Абдусалом Назаров омӯзгори фанни физика ва астрономияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати кишвар дар соҳаи маорифи пойтахт саҳми арзандаи худро гузоштааст. дастоварди навбатии шогирдони Абдусалом Назаров омӯзгори фанни физика ва астрономияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур боиси рӯҳбаландӣ ва шодмонии кулли омӯзгорони муассиса гардид. ӯ шогирдони худро то ба даври озмонҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ дар сатҳи зарурӣ омода намудааст, ки дар натиҷа шогирдонаш дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар соли 2022 сазовори медали тилло ва нуқра гаштаанд. من زاکر فاموشهرمان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 میباشم. من اشتراک کننده و غالب المپیاد جمهوری بوده. در المپیاد جمهوری امسال جای سوم را اشغال کردم. در همه طرفی سهم استادان با ما میرسد، هم از مکتب هم از مرکز رشد استعداد با ما کارهای الهیده میگذرونند. маврид ба таъкид аст ки номбурда иштирокии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи радиотехника буда бо лоиҳаи пешниҳодкардаи худ ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил гардидааст. дар баробари ин то ба имрӯз аз фанни физика 17 адад навбарӣ, 12 адад эҷодиёт ба анҷом расонидааст. муаллифи дастурҳои методӣ аз фанни физика барои синфҳои 7-8 ва муаллифи дарсҳои онлайнӣ мебошад. 33 мақолаи илмии ин омӯзгори навбару тавоно дар рӯзномаву маҷаллаҳо ба таб расонида шудааст. айни замон ба корҳои унвонҷӯӣ машғул буда барои гирифтани патенти муаллифӣ барои кашфиёти навбатиаш кӯшиш дорад. омӯзгороне ки сазовори ифтихори муассиса ҳастанд, ҳатман дар ҷанбасти сол ин омӯзгорон дастгирӣ меёбанд аз тарафи маъмурияти муассиса, аз тарафи мақомоти ноҳияи Шоҳмансур низ дар ҷанбасти сол ҳатман ин омӯзгорон қадрдонӣ карда мешаванд. ба наздикии озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ гузашта буд ва озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм 2 нафар хонандаи мо ҷои якум ва дуюмро ишғол намуданд, ки бо маблағ сарфароз гардонида шуда буданд аз тарафи мақомоти ноҳия, аз тарафи ҳукумати шаҳр, аз тарафи раёсати маорифи шаҳр қадрдонӣ карда шуда буданд. чеҳраи барномаи мо бо истифода аз шароиту имкониятҳои муҳайёгардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри таълиму тадрис барои пешрафти соҳаи маориф бостан бештар заҳмат мекашад. ба хотири тарбияи наслҳои ояндасози миллат шогирдони худро комилтар ба камол расонаду рисолати омӯзгории хешро амалан нишон диҳад. имрӯз устод Назаров Абдусалом пурра бо техникаи муосир дарсро мегузарад ва имрӯз дарсҳои маълим низ дар худи дарсҳои онлайнӣ ҳастанд, ки аз тарафи телевизион намоиш дода мешаванд. аксар омӯзгорони муассиса пурра бо техника ҷиҳозонида шуданд ва дарсҳоро бо дарсҳои замонавӣ мегузаранд. кабинетҳои фаннӣ пурра таҷҳизонида шудаанд. кабинети физика беҳтарин кабинети муассиса мебошад, ки тамоми таҷҳизот дастрас аст. кабинети химия, биология, география низ дар ҳамин ҳолатанд. бо нерӯи қавие ки дорад, пешаи омӯзгориро роҳи тарбияи насли имрӯза шуморида, тарбияи солим, дониши фарох ва илмҳои муосирро бо тарзу услуби хоси миллӣ меомӯзад. барои бештар рӯ овардан ба илмҳои дақиқ аз соатҳои дарсӣ фанҳои физикаро бештар ки кардем, дар инҷо хонандагон мо метавонем онҳоро бо ҳам ба дарсҳои иловагӣ ҷалб намоем, дар лабораторияҳо ва асбобҳоро дастрас намуда оварда ба хонандагон кӯмак расонем, то ки онҳо ба дасти худ ҳамин корро иҷро кунанд, ба чашми худ бубинанд ва дар ҳаёти худ дар оянда дар ҳамин саноатикунонии мамлакат як саҳми арзандаи худро гузошта бошем. ҷумҳурии мо ҳам пешрафта истодааст, ҳама имкониятҳо аллакай фароҳам оварда шуда истодааст, то ин ки як муаллими оддии мактаби миёна ҳам дастоварди худро як гӯем ки то имрӯз моро касе гӯем ки намешинохт, акнун бинед ки мо ҳам аллакай соҳиби бисёр ҷоизаҳо шудем, соҳиби масалан ихтироъотҳо шудем, то шогирдони худро то ба сатҳи ҷумҳурӣ бароварда тавонистем. орзуи дигар ҳамон ҳамин аст ки берун аз ҷумҳурия рафта дар ҳамин кашфиёти ихтироъотҳо ба давлатҳои дигар, яъне ки ҳамсобиқа шавему як чизе навоварӣ созем, бинем, аз онҳо омӯзем ё онҳо аз мо омӯзанд.
با پیگیری از سیاست موری‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بخصوص رئیس شهر دوشنبه رستم امومالی تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است که پیشرفت علم وطنی تامین گردد. پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکتمون در 20 ساله علم‌های دقیق البته درباره علم‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی اندیشه‌های خودش را گفتند و ما نیز همچون پیروان پیشوای معظم ملت خب یعنی مقصد گذاشتیم در نزد خود که به همین سمت یعنی در همین صورت توانیم که به مردم خود به دولت خود به خلق خود خدمت کرده باشیم. ما از صنف هفتم کودکان یعنی خوانندگان را گرفته آورده در درس‌های لابراتوری خود با هر یک اسباب مثلا دیود چه وظیفه دارد، تریود چه وظیفه دارد، مثلا همین قسم‌های الکترونی رو با بچه‌ها یک فهمانده با آنها شرح میدیم که همینو در دور پیشین چگونه بودن، خود چگونه درباره میکروسخمایی که امروز استفاده میبرن گپ میزنیم و حواس بچه‌ها نهایت زیادند. نسبت کاربری میباده خود آموزگاران فن‌های دقیق طبق نقشه چاره‌بینی شعبه معارف ناحیه طبق نقشه چاره‌بینی خود مؤسسه پیشبینی شده است که با این آموزگاران با خوانندگانی که بیشتر ذوق و رغبت زیاد دارند نسبت فن‌های دقیق همکاری رو زیادتر نموده خوانندگان دیگر رو با آزمون‌ها آماده نمایند. آموزش فن‌های دقیق گومانیتاری و ریاضی تقاضای زمان بوده در شرایط فعلی نورسان جوانان کشور ضرور است که هرچی بیشتر به این فن‌ها توجه ظاهر نموده علم‌های معاصر را به طور مکمل از بر نمایند، زیرا از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه یک قطار امکانیت‌های اساتکنی علم و دانش آموزی در این گونه مؤسسه‌های تعلیمی فراهم آورده شده است. همین است که در این زمینه تحصیلات خوانندگان ایجادکار، نوآور و اختراعات زیاد شده در پیشرفت علم سهمی مناسب می‌گذارند. خوانندگان مؤسسه ما در سمت حرکت المپی جایهای نمایان را سزاوار می باشند. در دور ناحیوی 36 جای افتخاری در آزمون‌های شهری زبان دانی جهان دانی نیز خوانندگان ما با موفقیت اشتراک کردند. در دوره مکتبی 24 نفر خوانندگان اشتراک کرده 6 نفر جایهای افتخاری رو ما به دور دوم یعنی ناحیوی رخصت یافته. در دور ناحیوی 2 خواننده ما در آزمون زبان دانی جهان دانی سزاواری جای یکم و دوم گشتند. وابسته به طلبات امروزه امکانیت فروغ علم آموزی مهیا گردیده در این سمت از طرف آموزگار موفق عبدالسلام نظرов آموزگار فن فیزیک و استرونومی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاماسور آموزش همه‌جانبه علم به نسل نوروز به طور لازمه تدریس داده می شود.